Vem var det? Vem var det som kom? Där. Alexander. Var det Mimmi? Mimmi? Och mamma? Hej. Var det pappa? Pappa? Mimmi? Where's Papa? Yeah, where's Papa? Where's Charlie? Mimi's here. Vad säger Charlie? There's Charlie under your seat. Vad säger Charlie? Vad säger Charlie? Miau! Alexander, vad säger hunden? Och vad har du ätit? Vad har du ätit? Vad är det för någonting? Vad är det? Blåbär? Blueberry? Are you a puppy? Woof woof. Puppy? Did you eat blueberries for breakfast? Can you say blueberry? That. Can you say blueberry? Say blue. Berry. Blueberry. Alexander, tycker du om ost? Ost? Ja. Alexander, ska vi... du ska inte åka dit. Har du varit med Britta? Tycker du om Britta? Britt. Ja. Vilka går på din skola då? Vem? Albin? Bin? Ja. The baby? Who's the baby? Sixten. Sixten is the baby. Sixten. Och Lukas. Lukas. That's the baby to you. You loved your baby. You saw a blueberry in your mouth. I see it. You like babies. Tycker du om Lukas? Ja. Did we, on the computer last night, did we watch some babies? What were the babies doing? What were they doing? Were they laughing? The babies? Sjunger du? Vad säger kon då? Bra! Yeah. Och vad säger hästen? Oh, good. Ja. Kan du säga bye bye? Bye bye.